Micetho katika mbunge cha kaunti nduguroneo Kenya irerari kuthithika kaunti-ini ya Meru nitirite Micetho irerari kwanjiria njumai ya ukeni kitu mwanka mwritithite kwambiria tariki 27 bonekenda kwa kaunti 11 kumantere cha Nyanza kanya kakwana kwamba kuborerie thewo wa gisiasa mututigi Raila Odinga amurabo ni kurari no kwabo Micetho kurema ukinyanira kumana na thirikari ikirigana guceretheria mbecha iracabatire gutumirika muthuri muri ukika tumenyeria County Assembly chondene Kenya ni derigeri kutu ikiambia Micetho ajendene County Meru ntariki 24 mweri juju ino ntubu nandi nibumbite utira na kukiambere kwa ntukwingi 30 mwanga mweri juwe 11 ntariki 22 ojo nandi nigutigira County Kathumba ndene Kenya ibawiti babiri kwewa kanya nikena bomba kuborira nkoro ciao kumani na gikuka Raila Odinga na nonto bwa kwethero itukomon Raila Odinga tugwetekaneria twetwinde by consensus ate to change ntareki iria turabatere ku hold these Casa games ikenda tomba ikwethra tukinenkaira counties iria cha western counties 11 bomba ikwewa kanya gakwithikira na gako mourn Raila Odinga na ikyo nonto gikundi giki tugwatanirite twinde tuonere ibwega sana to change dates cha ko host games iji kuma kiumia giki tonenkanire ntuko 30 na tukethira twina games iji kaire tariki 22 mweri wa November tukithire kaire tariki 29 mweri wa November na mbuge ati nyabatu turi assembly Meru tuko wangania ura tugeta mwanga na ari ambondo tweta kwira family ya pole na twira even the rural community or the western block batu tweting ya Meru na saindieje tuigintu kimwe na Kenya ni imwe na twinde agenda yetu ni kujenga Kenyeji ni kenda na bara twinabo kwamba kwithira ndiguru injega ntukuine ikeja indi amrububu mukarigiti ya Micetho ya County Assembly chionde etho akire thirikari itigira district ya matura itikuthangika na njire kimbesha ura kuonekana kagita gaka. Please, we beseech our president again and the entire government support devolution. There are a lot of bottlenecks now we are seeing in terms of procurement, in terms of payment, salaries. For heaven's sake, the Constitution of Kenya envisioned 48 governments that must interrelate, but not supervised. We ask humbly, respectively, let's support devolution to give Baba that decent send-off. That what he fought for years to come, will be standing and say, yes, Raila Odinga stood for devolution, and here devolution has succeeded. Now the only thing yomba kwa Raila the right respect ni the country kuwatila devolution mwankaya succeed. Muthuri Muriuki, Waru TV, Mutirio Kangangi.